Urujya n'uruza ruturuka hirya no hino ku isi buri mwaka, ariko ahangaha amateleviziyo mpuzamahanga ndetse muri Afurika yose aba yacaniwe rimwe, yahanze amaso i Kigali. Mu myaka myinshi ishize Afurika yari ifite impano nyinshi cyane mu mikino ya basketball, ariko abakinnyi benshi ntibabonaga urubuga ruhagije rwo kwigaragarizamo. Ku rwego mpuzamahanga n'ubwo ibihugu byinshi byagiraga shampiyona z'imbere mu bihugu, haburaga amarushanwa ashobora guhuza amakipe akomeye cyane hirya no hino muri Afurika mu buryo bw'umwuga kandi buhoraho. Ibi byatumaga impano nyinshi z'Abanyafurika zijya gushakira amahirwe ahandi ku isi, mu gihe abafana ba basketball bo muri Afurika bo bakomezaga kwifuza kubona amarushanwa akomeye ashobora guhuza umugabane wa Afurika wose. Kubera iyo mpamvu havutse igitekerezo cyo gushinga shampiyona ihuza amakipe meza yo muri Afurika, igamije kuzamura urwego rwa basketball no guha amahirwe urubyiruko kwigaragaza. Ni muri urwo rwego haje kuvuka Basketball Africa League (BAL). Amarushanwa yabaye amateka akomeye muri siporo nyafurika, kuko ari amarushanwa ya mbere ya basket ku mugabane wa Afurika, kandi aya marushanwa akomeye cyane ategurwa ku bufatanye na National Basket Association ndetse na FIBA Africa. Irushanwa ryazanye impinduka ikomeye cyane mu mikinire, mu mitegurire no mu iterambere rya basket muri Afurika. Reka nanjye gusuza nawe gushimira amaze gukanda subscribe ku Ihozo TV, tujye kubana muri iki kiganiro cyose kugeza kirangiye. Ndituru. Ese wajyaga wibaza amateka ya BAL uyu munsi ahuza ibyamamare, abakomeye ndetse n'abakunzi ba basketball ku isi hose? Amateleviziyo mpuzamahanga cyane cyane ya siporo aba yerekeje i Kigali. Igitekerezo cyo gushinga BAL cyatangajwe ku mugaragaro mu mwaka wa 2019, aho hari muri Gashyantare na NBA ndetse na FIBA Africa. Ibi byumvikanye ko igihe kigeze kugira ngo Afurika igire shampiyona yayo ikomeye ihuza amakipe meza kurusha andi yose ku mugabane wa Afurika. Nyuma yo gutangaza ayo marushanwa, hatangiye imyiteguro yo gushaka amakipe azitabira amarushanwa no gushyiraho uburyo bwo kuyategura. Amarushanwa ya mbere byari byateguye ko yagombaga kuba mu mwaka wa 2020, ariko aza gusubikwa kubera icyorezo cya COVID-19 cyari kimeze nabi. Nyuma y'igihe cyose bategura BAL, yabonye izuba ku mugaragaro muri Gicurasi mu mwaka wa 2021, aho amakipe 12 yaturutse ku bihugu bitandukanye bya Afurika. Amarushanwa ya mbere ya BAL mu mwaka wa 2021 yari amateka. Yari amarushanwa ya mbere yabereye muri BK Arena, icyo gihe yari cyitwa Kigali Arena. Ni amakipe akomeye yaturutse muri Afurika y'Amajyaruguru, Afurika y'Iburasirazuba, Afurika y'Uburengerazuba, Afurika yo hagati ndetse na Afurika y'Amajyepfo. Nyuma y'imikino yari ihangayikishije abafana benshi cyane, ikipe ya Zamalek yo mu Misiri niyo yegukanye igikombe cya mbere cya BAL, ahari itsinze ikipe ya Monastir yo muri Tunisia. Uko BAL yagiye ikura, kuva yatangira BAL yakomeje kwagura no gukurura abafana benshi cyane ku mugabane wa Afurika no hanze yawo. Buri mwaka amakipe aturutse mu bihugu bitandukanye. Iri rushanwa ryafashije abakinnyi benshi cyane b'Abanyafurika kumenyekana ku rwego mpuzamahanga, ndetse bamwe bakomereza umwuga wabo mu marushanwa yakomeye cyane ku isi. Wakibaza ngo uruhare u Rwanda rwagize rukomeye cyane mu marushanwa ya BAL ni uruhe? U Rwanda ni kimwe mu bihugu byagize uruhare rukomeye mu iterambere rya BAL. Umujyi wa Kigali wabaye kimwe mu byicaro by'ingenzi by'aya marushanwa kuva yatangira. Kubaka BK Arena byatumye igihugu kigira ubushobozi bwo kwakira amarushanwa mpuzamahanga ku rwego rwo hejuru. Ibi byatumye u Rwanda rumenyekana cyane mu ruhando mpuzamahanga muri siporo nyafurika. Akamaro ka BAL muri Afurika: BAL yazanye inyungu nyinshi cyane zirimo guteza imbere umukino wa basketball muri Afurika, gufasha urubyiruko rufite impano kubona amahirwe yo kwigaragaza, guteza imbere ubukerarugendo n'ubucuruzi mpuzamahanga mu bihugu byakira amarushanwa, gukurura ishoramari muri siporo nyafurika, kongera urwego rw'ubunyamwuga mu makipe no muri Afurika. Ese wakwibaza ngo amakipe amaze gutwara ibikombe bya BAL kuva yatangira ni ibihe? Mu mwaka wa 2021, Zamalek yo mu Misiri yaje kuba yakwegukana shampiyona, naho mu mwaka wa 2022 Monastir yo muri Tunisia yaje kuba yakegukana igikombe. Mu mwaka wa 2023 Al Ahly yo mu Misiri yaje kuba yakegukana iki gikombe, naho mu mwaka wa 2024 Petro yo muri Rwanda muri Angola yaje kuba yakegukana. Mu mwaka wa 2025 RS Tripoli yo muri Libya yaje kuba yakwegukana. Reka noneho turebe amakipe yagiye yegera ku mikino ya nyuma kuva BAL yatangira. Mu mwaka wa 2021 Zamalek yatsinze Monastir amanota 76-63, naho mu mwaka wa 2022 Monastir yatsinze Petro Rwanda amanota 83-72, naho mu mwaka wa 2023 Al Ahly yatsinze Saudaso amanota 80-65. Mu mwaka wa 2024 Petro Rwanda
yatsinze Al Ahly amanota 107 kuri 98. Mu mwaka wa 2025 Al Ahly Tripoli yatsinze Petrol Rwanda amanota 88 kuri 67. Reka noneho turebere hamwe amakipe yo mu Rwanda yitabiriye BAL kuva yatangira. U Rwanda rwahagarariwe cyane na Patriote mu mwaka wa 2021, REG, APR. Ariko nubwo aya makipe yagiye yitabira ayo marushanwa, ikipe ya APR yanditse amateka akomeye mu mwaka wa 2025 ubwo yegukanaga umwanya wa gatatu nyuma yo gutsinda RTD Alexandrie. Reka noneho turebe mu myaka 5 ishize tutarashyiraho uyu wa gatandatu. Mu myaka 5 gusa BAL imaze ibayeho ibihugu 5 bitandukanye byamaze kwegukana ibikombe: Misiri inshuro 2, Tunisia, Angola ndetse na Libya. Ibi byerekana uburyo iri rushanwa rikomeje gukura no guhatanirwa n'amakipe aturutse impande zose za Afurika. Rikaba rimaze kuba irushanwa rikomeye kurusha andi yose. Reka noneho twinjire mu mwaka wa 2026. Ibi byaje bihindura isura mu mifanire ndetse no mu bwitabire. Ibi byasize byananditse n'amateka akomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Ubu irushanwa ry'umwaka wa 2026 ryaje rihagarariye andi yose ku bwitabire. Nk'uko nabikubwiye, RSSB Tigers Rwanda yaje kuba yakwegukana iki gikombe, naho ku mwanya wa kabiri Petrol de Rwanda yo muri Angola yaje ku mwanya wa kabiri. Umwanya wa gatatu Al Ahly yo muri Libya yaje kuba yaza ku mwanya wa gatatu. Mu mikino ya nyuma yabereye muri BK Arena kuri 30 Gicurasi mu mwaka wa 2026, RSSB Tigers yatsinze Petrol Rwanda amanota 90 kuri 88. Ibikipe ya mbere mu Rwanda yegukanye igikombe cya BAL. Amakipe 12 yitabiriye BAL mu mwaka wa 2026. Iya mbere ni RSSB Tigers Rwanda, Petrol Rwanda, Al Ahly, Al Hilal, FUS Rabat, SK Villa de Dra, Club Africa, Da City ndetse n'andi makipe 4 arimo muri Cote d'Ivoire, Nigeria ndetse na Afurika y'Epfo. Ahangaha ndakeka ari naho twasubikira amwe mu mateka ya BAL. N'andi yandi tuzagenda tuyabagezaho mu buryo bugiye butandukanye. Reka ngushimire rero twabanye muri iki kiganiro. Twari turi kumwe muri iki kiganiro Dituru. Mukomeze kugenda mudushyigikira mukanda subscribe kuri Hoza TV, share, like, comment ndetse n'ibindi byose kugira ngo dukomeze twagure umuyoboro. Murakoze cyane.